trachre edidi mun kakra ama nkrofo edwa hodo shops no anase containers no etwamu beye se wo ha ene eduoche 180 containers de abusuan ye kasai wo be hye yen Facebook no so nkrofo die mia papa yenim se ma me wo de abambosia eno mudidi wo mudwama omo edwa na wo ba Facebook no so se de gya no asia hye afra nam so ne nkrofo niema pa ahye na ewurade edwoda we de yanhyasie ye ayawre hosem na yabomoden eni wresko so hema yene no edi nkomoma mi chewa waboyemu wosi donko tem ena ensem no wote no ewo na sum sedie enkrofo binum efrefre no wono na ye ba pani a wo wodwane mu na chese nkrofo fre ne se maame wo dania ma honye ha na sore sanse eja no sedie esi ehye pan nkrofo shops ahodo a ehye no ehu behia sa wodi wani eba behwe bi maame chewa akopie mu wo hodie wo hunu ye ewo wresko so dwakese nkrofo meko ena da ye Facebook no so brei na ebehwe bi nan yinti nsamo a maame chewa edeto ye nim ana do be one ena ye nya ko service course o shi ena ye dramika ena baaye ye ba na se ni enyan service course ni na shi fire service for omo bomodin bia na mba na akwa me o se da bi omo tramika ko bantama eho na omo ayinisi no ko dum light kase no transformer kase no odum na ansa na fire service for na ye dai etimi adum gya no na abro mu dum gya na no blast ye no mlantie bi o race course ha omo so omo niam ahede a yenja ma obi a niam anya dai enhye no mo tobu abro fire service ble krepra ena mo bu fire service for no pa so omo niam ahye adentina omo dum di aka enti ma obi anu gya no ena o ma lokulogo ma block kwan nyina na sedan kanya me se emema wodwo mo aso kire omo mema ama service abre fire service adaroma omo dum gya na maye eni anom se no be hwe the race course wa ya emasika emo egro achete yenu mo de yanka na yenu mo de yanka race course joni no si afadie empata be 400 die obi afashi anya dai sana o peniti ya nia o peniti amedi akire yewra sanso madawroma na sanke manjani no na mami fremo pale wana le fucho ya ni sopa ya sasa baby o bia ama peniti ni panya na chema na let's pass mambo ya mobo Emwa yo mekoni na wo ba Facebook no so mami won ka say wutimi say sukwa hini no chase wonyakura wo besu na wo sukura ne sa sanse wo hyenkrofo ejapade pa asai na eja afemu a sese yede yehia enya yie ekaba ya na ba na chese edise mame chewa wo suwa ne sa sanse awreho pa e na aba no dwom hima no resco so hima mami chewa ene yete ne nkan eno achi wode wani kiremu e wo bantema sub metro e fire commander wono no ba ye ensem ni si ye bo homa ne kosi ne so no ne mrantie no kan jagu mu wo mo ba ye ebe hwe se eja ne beba fom kakra no ye do Simon Ben Buadu wono so e de ensem bi eto nsem trofo animu ade wo hunu ye ene se de code no esi ba ye no wa kire mu sei market 3 minutes ana ye didru ha na ade kakra ha ene se accessibility to the place no na ha den kakra ebedru enso emrantu wa bia na wo ha nso e ka so mo me anya adwuma nto mo sha se omo obro ye mo ba nti a delay the process of fighting the fire but it mean abotre ema omo ye ni ombeye nwie no why is it fancy be it anopai ana ejani na yedeba ejadun yedeba wi be it the fire was finally extinguished na
You do January no. I say a back kind stores are affected. Approximately, you have 180 shops. And shops I can see and kitchen. Nemano, you will say, a honor, Ijano, Estati, a cola, Lebano, Anna, Ijano, a free. So far, we've not been able to establish the real cause of fire. Investigation is ongoing. We believe that by the close of the day, we will be able to establish what really brought the fire. Enti fire commander call no ekosi no so no ba ye ene ete ne kan yewura Simon Boadu ene ete so no so edina no disem atodwan na eno achi edwadefo bua won ho eka ye eno ahomache no wo so akasa sei eto amu anwa around 110 me dosa me phone berry na me almost member race course me ba ya eja ne deleba there is some fashion me hanyina ya mama fashion anwa mo bibia me kura me dia mo foka nyina ahwere me ba ya ha ndem rawo me mba no rawo tie ya mo mboe pa nde wa chire me dey me wo fie o na e frem say ja to ha na me di mirika ba me ba ye ne me nyina hye ti bi de se kwa ye fa so ja ne ba ye ne de me nim ho hwe me ba ye ane se ne ma na hye meton beans akese finfi de ne nketoa na meton gari meton sichire meton konkonte meton aburo meton mo kokko de asante de ne fufuo ne nyina meton bi ne man ketenkete bi so ka ho ne nyina meton polythene adwaboto ne nyina bi wa ha se ne nyina se me sense na meton mu nyina na me man fa hwe Enti na wachi dia mo mudi gobe ewo race course ne ne mountain mu betietia break sanse ma me na woton bi si ne gele no ahye enti gobe no wunya bi nto ayawra ho sempa na ye free ho na afa ye de ni akere mu nsem fufuro mu na atwoma